artistazos e artistazas, pois agora os de primeiro curso, xa curtidos en 1000 batallas e todos os profesionais, van interpretar o Nadal dos Contos, inspirado nos contos da tradición popular. Estade moi atentos. Outros fenómenos e fenómenas van cantar Paparruchas de Xosé Loiro basado no conto de Nadal de Charles Dickens. Forte aplauso.